Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Mbia mono sana mwancho murere kwenda gutengereta seni kia Ndizi TV nimaite kwemanyiria mange gwetera nsemo ya amangana mayia nere Vincent Onyancha twemanyia mange kuru nsemeria Sindi's Villa avwase etimu embo we timu ya Rumba ekora unere Papa Siko the Bad na Conrad Ogwesi the Eye waterenderia mange aringete chingero chia Rumba kuru chinsemo chiri chia Sindi's Villa egotoka nsemo ya Embassy ese para ya Nyamataro guchinyako egochio Yugis watebiria mange kurenda sebono tiankwariga nibena somuroberi bwe Chigosori Na Botambe Jelda Nendemo Steven Captain 001. Nimaitanda kena manga kokanire kurwa sensemo ya Chigosori ase wiki ye amange sana gwasiri tukule igoro nigense ya Kenya yanteko bage gutoro muyega vene woko moyenia omunyango ngo bwechimbero che marathon kilomita emerongene na evere Kevin Kiptum chinsemo chiricha Elgeyo Marakwet agwasaba mnyokia bange bakirante chinseme chikonde ntusanga mange to ikasenseme yo kumanya mange arenge tobo gosori no kumyoka kwa Kevin Kiptum oika ugosira kwaye okugwatenge chiri taritu ense ya Kenya kurende ensengi mamo mona se chimbero kurenda sebona igale roiga tubateri rivagari ya bene yogotwara bageni mono kurwa sesemo ya Chigosori chechi secondary no bare yabatebya mange igore umwaka oyo abana mbatwale rusa bakaira nsemo ya tamwani ekalende ya Chigosori iranirira wona keboikirano mega ya emyaka ya mega kunyara kobake koturubanda gumono na mana regete endwari ya COVID-19 mbatebi ebirengo biri ya Chigosori vyu mwaka oyo na kivire kwetera chimbero Chigosori chiagwango iga echocho chikoba chikwenda ase entunda ye county ensemo ya county ya Kisii ensemo ya county ya Nyamira no nyensengima asa Chigosori chia term 1 Chigosori chechi skuru igo. Asante sana ase studio nimete yabere wiki atore binte binge sana kuna gochaka nayo mwalimu kuru ensemo ya ne amate elietali yao skuru kyogosomi na ndake ase Chigosori kayo okwebwata na chirochi mono. Asama letangu kwa Alex Auma kuri school ya secondary ya Boron Secondary in the sub-county committee ya Kisii Central as michezo and in the commission ya handball. Andake Alex ate kurenza myakabiri dunya lekoba ko commentary ogibuna riri abana bataraina na umwaki mapema enjire ryo gote bivono umwaki ono ronganite andake erinde faide umwaki moja ko iguke boikrano. Sasa Alex Auma handball commission Kisii Central access school ya Kisii Boron Secondary na Ngosoni aseme chesa yaitete na twari ni twakurutira Kisii school korasti chika to represent the county. Mbia mono sana Alex kurwa se school ya Voronyi Secondary nyokoru mwana gwe school yo koru mwibula bakulike message atabyanda ke omwalimu Alex no mwalimu liyo match ose mwalimu bali banda abayanda ke amangana ko babuya kurutinda te baba match mbali baya na bro na abaya bale kurunda se okerengo kiabo tima essence mo yagati tingkwana lietali okurende obegete chikala buna chi athletics ke na bunda batebone lietali yao. Mbia mono Captain 001 asama lieta ngoru kwa Kennedy Okindo jino mwalimu Masongo Secondary School omwalimu maths ya whatever jino mwalimu maths na physics. Okay hawa ya doji tuwa. Okay na nje ne member ya Kisii Central na ande komisa ya athletics so tuwari michezo kurusono tuwaikire sub county wone turgetie county michezo itondo jenga inaimarika iko sawa.
ndake kene DSA faidi mwanchu murere na daveta beninchen ko basomi na muko basobi ko banomora iga andake tofauti ke ko boro ya se kalenda gatie Chigosori chia etamu entangani ne etamu ya kabere rinde keraba abana bakwenda ka keraba sabiro mwari mwibuli gusene bese bikoro to gusene yakimba kwebuli last time na kwetende china dengo sori kechende chiwo chiwo time tu muyamono Chigosori to itwa na mana kabere jire chikoba intamu 1 jire chaba tamu 2 tamu 1 etoko twara specifically jiri Chigosori chire na athletics engima track and field events Johnson nochire twamanya gotwara mujeso kuro kungandipo twara rugby twara basketball na hockey is there ende atikedo dimension yego sukumu ya enda tamto because images ene menge tokonya kwenye combine twanya kodari okay sing enjoy sport you may sport to wana te calendar ye education ye wote abanga sport to wana to akora twice a week ndo wa interrupt ya masomo ya bana so tuise kuchireta chionzi tujibeke tamwani abana na bako nyore mechando sokosoma okay na kirinde to usumere chile jana tamtu elinde twanyora oburaisi abana ba balance michezo no gosoma mbia muno sana ni maitonyare ko bakwera kiboikara ni kore nonya sasa ya rugby nyora no mwanchu murigeri gosomo ivoli rugby nere chinse mo ivere to bate rugby 15s rugby 7s 15s nere ko nyara ko ba ko bitamweje rugby 7s ya bese tamu ya kabere nonya se basketball era kabere to bate basketball ya kawaida ibwata abakosori batano kerense munere ko base tamweje etamwere bozo twara basketball ya 3 aside abakosori bate nseme batoto babe nsemende andaki kondise Chigosori chinda chirocho nchibwati mainto binge imeyaye kwena kibuna kerento nege ikiranukere kwanda geti manyanda kebuna Kisii Central une sub county gati sub county komine mo ime county ya Kisii timanya kokorengani na umwako ulio yeta no umwako oyo inkelira ate event fouti kieli andake mwaro lire asa Chigosori cho umwako oyo kulingana na umwako yeta kuna naitwa ngero kuri ndaki ya corona akibono wikabona iga ile tese tete ne ko imburugwere ibiwango kunya gukina bire tubwati ndakirugo 3 ngaki ya corona ntobwati ngakirugo 3 egento ya kabere turoche ogosiro kwa ngero baswa tubase byombe bya awa ne byechi principal kesha ne ministry ya ngero basoyo gosira ekuboli igenda yeboyo lakini asiri kabona iga ibiwango kunya gukina bire manya nteka straight atwalengi na planda corona okay mbia mono sana onye ko bwati boli ndeli yonsi andake kone tiko manyago se ototevi kurese sub county yao skuru kechiri chanyere ko bachi wakori byasa Chigosori au torikara gwa SMS totevi skuru yao sub county kieliye korwa na Chigosori bado mororo gose mwakiru isiko na ose ndiro chiko bato ko barasi Chigosori chekerengo gie county ese county ya Kisii chiranyare ko bachi ko basense moya kanolo tunga musocho maga ya umutimo komo ki waftam mono chiri agosori gwa somotienyi ogatatu konde bono ase Chigosori basangire gatia bonto bata Chigosori gosomule mu bwa maminyoko agwase emyaka ya bwangoiga torera ndake mago twara Heleno Biri twara Meri Mura gatia bande beso kuna bikekerengo kirikia ensengima beso kiri ko rosongo rwa Gusii na Gusikabosi igwa maminyoko naro nase orongo rwa Gusii robati historia ntambe sana asomole mu bwa maminyoko esenju twatwalire abanyankwanka bange wetera sensemeri ya maminyoko na abange babo no bagucakira iga asekerengeke gia chisekenderi timenya Mr. Okindo ari mu bateni oimemona samngana ya maminyoko timenya kerengo karago kyo mwako oyo mwako le tenga itento ngasemberi ya Kisii Gusii Stadium konde esentunde timanyaro na kiabana baachire eso mwako oyo asa maminyoko hande mbiamono ama minyoka ito asegusina agenda tokina despite this challenge chironke karongo ligereri omwako olyo etano omwako oyo ntobwate improvement yake abane karona ngoligereri na 5000 meters abana ba improve time bare ngobeka last year tariero bakubeka bono so it means nga amasoezi na akolire kubwa omwako oli no mwalimu ekabate abango omwako oli ntwa bwate mechando ntoturine tibiye sengenju ya corona omwako oyo abantu mba train lakini ubumanyi mbole to bizirake abali mu baito iskuru cheto mbara training umwalimu nabo kwa ndotebi umwana nga togende geti gusikyanga minyoka wanza kwachora
ntubwate proper training y'abarimu nandi tubonete gutwara ekiombe gete ky'abarimu keirwe getrainiwe nekei athletics Kenya so that tonyara obumanyi bwekero barimu babwate nkonyora abana bari very strong bara compete with ata after county tokwenda regionals twanya ntubwata abantu kwira abange regionals bacho compete so ekero nkorigereria ntubwate mechande menge ase Gusii yaito narora mangana y'echikambi echi ekero nkorigeria kambi tubwatega bono ekero nkorigeria na Kisii county oise kwenda keberesi oise gocha bugirango mate keberesi isi nibo machoge burabu machoge jaje tubwate kambi oje bubasi kambi teyo ogenda bugirango kambi teyo so it means bonchari teyo so ekero nkorigeria nga kito prepare mangana ye sports yo gubomnyoki kwanyora na kindi nkyo tokora kurwa ntubwati kambi gukorigeria mangana stadium ndebi apart from Kisii stadium ogenda Kisii University track nero ogenda Cardinal Tunga track nero ndebi nge track endo in Kisii county teyo ende teyo omwana ugakare bugirango maade totebe Kisii south omwana utete go train was speed work mete bintu bile to train abana ebinte binge endurance power strength coordination hizo vitu zote tunawa train aka to ikaga ise to uruka nga speed work wena tonyore getikere standard so tateka rokomesha speed yo mwana oyo kwa makumanyanga nkia komnyoka nkiara geti ngaye ikeire wana kwanya ro mwana ugakare gose nkenyinya rugo kenyenye getikeri substandard chigori chibekira kikamba gutumira para kwanya ntubwati geti bona abana utoko bakoria masoesi lakini amasoesi abaki abamake igo igento nare ngo sabeke nene ntubwata abara ikurweke nandi tochorete kuri county yitu I don't see ntubwata kogendera kuruga esingi into number 1 ekera abana bono munanje nimbwata omwana kuri kucheni gati oni ha form 5 after form 4 gukora high school nga ina mwire kambi kiere ni Gusii komwira mu konga ya donya gutrain na mega ka 5000 meters 5000 bono na upgrade bono oja komora ga mnyoka 10000 meters so she's looking up amnyoka 10000 ngora cha mnyoka marathon so bono enga kiye bona aja komnyoka 10000 meters so move from 5000 now 10000 akomnyoka bono na nyori challenge nga abana abaito uyapo abana bagwena to train but ikambi to bwate ni chi abana ba bono mna keberesi let me talk about keberesi ne keberesi sawa camp bwate abana be school after abana bali bakore school tini koresi ba bagenda so it means into bwate kambi after abana ba rule school pasoro bagenda go train Kwanche bwana kwenda ko bwati ngana yari maitro kwenda ko manya mangi go richi Chigosori na muchando bwe kabino muchando monene kwa no mwalimu na yereire kira abana batabereri uwetera chiskuru na batabereri uwetera chikambi tiri chinge chirororo akokole kirasi ge 12 takonyo agani kwenda ne chimbereji go ikagende chikaunti cha isiko igeke watu abwati kiaiga yasokire go chisiko oli abake bali ko morigire oyo orengo amano orenge form 4 tali kuchubutoka bangese njo ikagende go sensigisi baranyora chikambi chinde igonga timto bikorandake ama nyoka yaito nonye abana bagwate biyewa vasi uchinchira chiaben Chigosori na gusikyo kora ndimaite Mr Alex Mr Okindo era mange igoro ya omochan imechandeli ya bene tubwate elina tokora chimyo amamnyoka na tokora atore record yengiya ndio aje tora atwaro murobilio bene buko abeka buya kora ndebono etokowendra kulira gusiningikira koro etokoboya ebyo byonsi bisoimi bichosira okina bwe talanta y'abana baito asoko boli kwane noyo mutateba athletics Kenya iwente wocha abana watu wakimiko form 1 form 2 form 3 form 4 kibawo tibasoka kaiba ko genda bagwate bo tugwate byombe abana abarati kumnyoka athletics Kenya ni wente wocha set school ebuli abana aba ebatenga ebyombe binte gitabana bawiti kumnyaka umwana obwato okinwa nebankanya police nebananda sako genda umwana ogenda li talanta yake kumukona utikare aso kuboli konde azabara yaba basaimi
ntubwate eishu n'ekibesa n'ebyombo by'obutrain abana abekera bariga mbabwate bikorota bandi umwana akumyoka 50 atakitenze nawe n'ekikuru kigosoime nko birako aso ku facilitate bitoke abana abanyakumyoka yongo buri tore stakeholders abange neba abanasiasa neba abarayi bande bonsi basoime banyago twati school ebyombo by'obutrain abana otherwise na turanyore talent enene basitwani sikirime bakitira itanya korekana ngakiyabere manche mwenze wente gotakunenganere ngite chigosoleza chiskuru denki torakole torere ebiegwa byabana bale chiskuru cheto chiskuru cyoboro so chiskuru che secondary sekenjo emetande to kwererwa iga abarayiga se studio abana abageni ko rwense mu ekerengo ge chiskuru chi secondary igo nya bwate mechando buneye ingitorate begoro ya chiskuru cyoboro so chiskuru cha primary school sana bwate ebiegwa igo no muchando ara monene ubento sangwa seke tabi ko chinga kechecho na bwate bgali abene ryo gusangana gati abwatani aba ese chinsemo chiri chiagetikera bali kwaga nichikosoli echi na echa chinkwana chiagati abwatani bama minyoko Sasa leta Alex Auma Negero organizer ketembezo ase michezo ya wanafunzi wa sekondari karibu yanste bitukoje igoro ese bitukoje igoro mtu abwate cross country ya retebyo handball boys and girls tugakora bya ase rero tubwate michezo ya maminyako asa wanafunzi toikire nusu twaminyokere ikabona ge michezo for 100 meters twakora girls and boys kuba karibisa asogocha kwego akara to kolge kuru myaka yetere kuru mayaga ntura ikere biwango tu awate before corona lakini kulingana na last year na sai tuanyoe ko imoka pe biwango asa wanafunzi ba participate the endurance abana nkole merali bari nande kuminyoka emirimo y'emitano last year nto abwate bana bange bakomyoka emirimo y'emitano yakora mba abwate masoesa wikira bono iga ase ogosire tuwente kabana athletics Kenya na handball federation ukabona imichezo ligete nyote na Kenya Secondary Schools Sports Association eyo ka handle na principals which school ase bono ukabona iga ase michezo yetu akor ndera to ko manyanga kwenda kwende ogosira no kitwanya ogosira saba bali ba participate asaba bali ba nyara ko tunene andaki avungati ya watani vasangire igoro ya chimbere cyo chirengeta maminyoko korwase chinsemo ao korende kitora ko no gosiru kunyara koba okoboro na gochisuke bosio korenda ndake kitora korana engane yo mobwate kiombe ya Kenya Secondary School Sports Association ekukere devolved gochamba kasense merechi county ensebwechi sub county korira mangane chigosoli timanyaro kwa regoro ya mangana training ase chigosoli chingikando na maminyoko onye chigosoli cha handball ne chinde toro cha abalimu abange mbagwati bo manyibwa amachikali mbaka ono ngebolia ndake onye mwalimu ntabwati bo manyobo umwana yero ote bigwanda gosoli mulimo yuere ichigo kyo sago chikoba kago tumeka ase gosoli ayu arate manyaro inkikeli murabole kyombe keno mubwate kya Kenya Secondary School Sports Association ekiombe yeito ntogwenerete gotwara mo funds no mwalimu ateba egento gegochiya toita mono okonyora utagete go train wanyora ki materials o implement gwenerete gotumeka go train tobwati kwanyora yakoberera akon go train nkagerete nga uchumi yenja kuna sana ese korieri no last year chi principal yarenge korera igore chibese titaratu muje school akaroko likawosene requisition ochikora gento gete wate bwesa njira akoraki chiraika egento narenge koba achi isukuru ndo bwate chi isukuru chinyinge sana akare isukuru erabe gego train a certain event osemi cheso gete osene mopira gete ngo specialized tole toibe to specialize ndo kwa chi principles pattern gete chinyinge wana muna inje ngutakana specialize in athletics so ekarongo sabagento gete mwalimu amaitenga egente kingo enda kera atambe ono kwanya orande athletics ndagete soka ndagete gento gete kwanya orabono okumuburukani nonye bantu bago train bababake ono kwanya no training iyo kwira nansi lakini ekarotura meche in a specific event or sport then iratoberera isi komandi kinandi kwana onyabo bago to support isi time yokonyora ibinte bugo to support
andake kana Chigosori twasangire twate Gusii Alex yanje temoni ya Gusii ya handball na rontoro chitibu chinyinge sana chigweso kichi sub county au na se county ya Kisii Central daro chanda kia school ya Kisii school yo ikasa chise mu chichi finali Chigosori chuchi sub county ya se kedango kia handball na semo ya pamuranaro team ya Nyanchwa Boys waika chinse mo chichi finali na umwelio ye Nyanchwa Boys yakanyorobo buya se Kisii school ase Gusii ya renge ya finali chia handball chari Gusii gukorwa ase ensemeyo kone nabwatirie bagalia bene rio kororagati ya Chigosori timu irachukurukia bendera ya Kisii Central sub county ase kerengo gie county ya timu ya Nyanchwa Boys abuga tie Chigosori bagosoreti na mone school ya Amasago no buna bupale ngobo Gusii ase Gusii yeyo Kama tunashinda bana. Kisii nyama. Nasikia kwa kamera. Nasikia kwa kamera. Shika. andake bura papa Gusii bwa Nyanchwa Boys nabavegete andake yange mbaliri Amasago bakabeke ya green kurendo mwalimu Alex mbayo tense mu echi finali ndoro chandake mbabwate coordination barakaina batekere ese Chigosori abako romuntu wegerete nomuntu wegeiri buya ndoro chebune kutima nyaro Gusii ya handball kyora tebigore sabare Nyanchwa Boys andake ko baba Nyankongo na andakondenga orengana ne myaka ya magega andake twatwarire time ko dominant ase handball gosekero mwake etime cyo cha chingeni ase umutezo yandikwa imyaka muneko nyakwenda kwanza umutezo yo gwakese mu school kinera cyoka wekabona umutezo ukiri kwa umutezo kwa school kire common school kinke cyakirimi nandi kikugiwe competitive school cyange kinena for example game nerega ayibisi kwango cyakomeye ya ibeno school enke akinjalo etimu umutezo mye nanda karakolgire abana banyutese form 1 meaning yaune kiwango tuwata abana myaka itaterewose bawote gutwara usoebu bakese umuteso mya kulingana ne mitese yani bon esa school kikonya gote imbe bone tonye gotenja akonyora champion nerere enko
ase Kisii Central myaka ebere yete toka watu Nyamagwa boys yarenge nkong yaro to represent the county we kabono last year boys eto watu baracha that the county bono mwako eto wata nyanja boys gone kore kane competition aso mchezo andiko ngonya komentere na tonya kwenda aso mwaka nametadake mwalimu okinde kagore birango byo bogosori nonye tonyoro mubui ne ras monyoro mubui kero bwate egosori sekerengo ire ba zonals ne ba county ko mubiyera toke nakaka kuri andake ri bagaririria kuru Kisii county gotwara etimu iragose tali tuase county osali ase region korende nationally andake ndobate sabali ntambe yake ese osori ya handball andake wetera maigerio wetera patterns wetera coaching yukwere andake turanyora chikoch chinyinge chiri chi specialized ase osori ya handball timenya ronkiro chae bade osori turanye kolere kando da buno mwalimu atebira andake chi school chinge cha kire gocha iyo kone kibiro manyinko nyakogare abule ntobwate usiye ito generally Gusii ito ntobwate no clubs orande nge club kyandi bonkera asigete yochi go compete so it means abana banobone bagotema sana eba kurigereri sometimes igendo to nta chibichechi abantu ba move so that twanyora na into twasukire motu ntogo twara mentality eringanda getensu kengike ozen county yoka tiga to compete nationally to enda East Africa to kole bintu gente to tuare team jingia ekaro to wa twe build in that way okonyore michezo ite yachire Gusii ito ntoire ine mai ande nabona gotebiri kurukare nga ntoire ine chikambi nchiyo ntobwati ebirapu Gusii ito bira to represent wiya anga ke school na rigeri yake asenare school na jite kurukunga maiko garo principal yore kurukwanyona university sana nonye coach yarete toni ye goturi netpo wa mianza saizi retamutu but boko ninge bare training yenko ese school we jeito totarama na gosengo train tori boko go jago ikira osenta mutu tumago zatenga ndobwate soka miyoka geti ya to vera kon ekaro to go chikosko chimotu kwanya ora bana mbabwate idea yo gochesa na bago chesa bia pati mbabwati experience yo gochesa karaba ikire mutu albane oranga bane ojitimu chingo muja koleki chabaru sirioro Jinga kechi chanda ke sense moya baswati na baru beto metase go sori yuba do go sori ya handball ngati abonda wate school ya St Stephen Nyamware na ya temte okora buyase ebirenge bitangania sekerengo kerigia sub county na etina chikati chinkwana chiaba go sori na babwata ni ko school ya St Stephen Nyamware. Kwa majina naitwa Pamela kutoka shule ya St Stephen's Nyamware Secondary School. Tumekuja Kisii School kucheza na tumecheza game poa. Tumeshelekea na tumeshinda game Kwa majina naitwa Nora Kerubo. Tumekuja hapa Kisii School kucheza na game mebamba. Tumetoka kwa Nyamware St Stephen hapo hivyo. Tunataka kufika juu level huko juu kabisa. Kwa majina naitwa Mbasa Triza kutoka shule ya upili ya Mtakatifu Stefano. Tumekuwa tukishiriki hii michezo, tumeng'ang'ana na kutrain timu yetu kutoka Zonos hadi tumefika hapa. Naona wamecheza vizuri na tunaomba tuendelee kwenda mbele tufike county na nationals. Mimi naweza sema wasichana wanaweza ongezwa time ya kucheza na pia ikiwezekana wasaidiwe hizo mipira na uniform kwa sababu zenye tuko nazo ni chache. Tulikuwa tunaomba ikiwezekana kama wa MCAs na ma MP wakuje waweze kutusaidia katika hii huduma ya ino mwalimu korwa St Stephen Nyamware ko wala ndake bamenterwe mipira andake bamenterwe mangana ndio sine uniform mangana yo bwegera guskabusyo Alex nabo tebya ndake se basket se hand egosore ya handball ekengo kya baswati inki kwaro cheke ni so mwako nanda kembanya ngo kivali batu getese sub county abutora barora se ekengo gie county aso mchezo wa mpira wa mikono aso mwako jendo jengo nyakutira turochiwa ebi gwango nyakutira be Nyamware ya kabeiro
ayarenge njegete semis kareka semis kiraligas ne yaba city arawe semis ende yarenge ya Nyamira girls na Bobaracho girls Bobarachikabwa kala tuike final na bayange sisikane nkonge ko timu mbere Bobaracho ya girls na Kirali girls ne timu chinkong Kirali na bayigetekanywa asi 7 na siteriji konseto bona abantu bati to represent as a county na Kisii Central Kirali girls lakini kulingana na viwango anye no kwanja yani kibastia ingo tange toto maji timu mbele lakini bone sababu ya funding mtoko nyara kwa finance timu mbele kwa ande county viwango mukine bile lakini ngendo ngubuli oyo mitonata ya balainga ikora ya officiation asandi one no bumanyi to kubuli abalimu otware passion ne sport ye sasingino bule mirungo to kabali lakini acho ale sport usenandi bo oendo train and officiation o train as a coach na boko nyara ko kuelekeza wanafunzi hao one at a time ngwa katura asante sana sekesha kero mwaka ndu wata clinic ekibago cyabatwara matukamake matukata toiga na bokoro kibo iwe ya referring na coaching ngiye ko bibi wango bya nationals kuja tuwa regionals na county level abantu bayanda 3 days baba trained abantu kiro mwaka bone kirega etokubona barabayika mucheso uri wachorire gende clinic kwa manyo manyobya gogo cyabatebya abantu ane kare esirimbiye ko toda ngati ngatwaliana ni igenda kango tena ati referring officiation tutaitaba aba manyiga coaches tutagete o manyiga kero kurigiye mucheso ochese tu Kiraligas Nyanja boys ubu bibwabo bwatite esawo timu ekinti bwate ki coach trained and ready to give information Mr. Majabe Mr. Maja oyo Nyanja boys he really gives tactics to boys and that's what they want itoko boli abalimu baito twaenda to train no sponsor amatunda amambi nimeto no basemi bwa bene kwanya direko bagokorwa na andake nimete maroro bagende oturikira chi message kuru bagende kubatumoro beri kwetera chinsemo agati yabo SMS line wali korora kurunkana bogoturikira gwetera enamberi kwa kwa screen yao tasome birengeri byao koboli kwao gusanga kwao badinde barabaturikira gwetera nsemo ya YouTube Ndizi TV News nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital gati yabo baturikira nsemo ya Facebook Indo taiga Rose Michiemo ate abuna kurwa chinsemo chia Nairobi icheno mongenia Del Monte niko pamoja na habi wangu Naftal Onyango hadi tamati. Yobeshio Beshai anasema ako ndani ya program Fan Style Class anasema ako tuned in hadi tamati. Jared Oyunge kurwa chinsemo chirechia Nyankororo ninde imeyomoroberio. Zablon Zalo Okez ate benjeno sister I am watching live. Jared Orure Matureti yao tebabuna tuko pamoja kutoka chinsemo chia Nyachichi Secondary School. All the best as Chigosori Nyachichi Bakogosori. Evaline Misiani yao tebakurwa Ensemeri ya Marani Sub County na wategea sana. Asante hao ni kati ya wale ambao wametuandikia arafa zao kupitia upande ule wa Facebook, upande wa Ndizi TV News Digital, Chigosori na Captain 001. Ndake mwalimu Okindo, mbara randa ke na baba tabate banda ke sichikuru buno mwalimu ateba. Konyora walimu litani mbara specialize ya Gusii. Konya bona bali mbara batete kwa ese Chigosori chionzi. Kaki ya sports ye ikire era roche bura nenga kiyo gutwara andake break, enga kiyo guchira allowance, enga kiyo guchira keneke. Bona kwanyora competing interest yechi study school ko misa na abagosori abise jabota ochi konyoro mwalimu otafati bomanya se agosori yeyu yako ngasara ti manyaro eke nakira ba address andaki wetera chi school muna toika goteba anto wena te gotwara chi clinic chinyinge wamna kara twalenge clinic ya regionals twenge Kisumu ali ekara ngoli ya bantu twachito sina athletics twalenga abantu abakesana karo to korwe region ya Kisii County togoja ese county to abate county clinic at Sameta High School na hande to kanyora the number is very few
Kurakine ka to gocha keti twanyora abantu baroe bare gose 200 kero munda bwata bana timete gose nitenengo demonstrate ento gete timete gose ne orokia na beta ya kana se woniga so akarokoro ana kumnyoka iga umakurambura moko nkio korengeri nkio mwana uyu abolire uminyo korosa moko koreya so it means a lack of training umwana arumuya ari position 2 lakini lack of training teyo so etwate banga akarora specialize at least tutwara bali mugete ba specialize na specific event eturagende kurugusi kobwa akaro tutagete gosoka kuri school na tabwanya wamenje tamuntu na bonta tege ezengenjo nje no muntu wa athletics inda muntu na nje ni ntagete kokoka ni mberi sabikiri konsana eliye mepira especially soccer roje ni tutoja ko host the nationals in our Kisii County. Ndete towe muna Ivory Coast. Ngwa rona ya kora igega kaimukia kombe. Na intu tetu kutumukia kombe kyo kia country yetu. Gusii esingi juto the host. So tigato specialize in a specific event so that toimukia viwango vya michezo yetu. Okay. Tigato tuare kangandrie kunyarikana. Totuare some ebyombe gete ebyombe bine bire bi community the talents utabicha gitingo wetiko bichaki ona ngo wende usengo wende ko bichaki naika gote banga ntobwate abakupo baitu to konyara gwanzi gento nabenge obumwe musi wanze ko limepata yo umwe mpi abago kubwata ebintu mbire bigwana ta gwanzu kuruburari kitobwata abakupo baitu etoko batigira jikumweli but dedicate go story akaro bato bekeire elinde na induto basire akaro tu abasire tonyole na kusiye tu yakoleki yaimukire alake korense me Alex nima ngane to sanganda ke yabali mu gutwara ndake baro bagati ya butali bonsi gutwara ndake chinse gacho tumaka Chigosori eji konyora riba gali ogosoka iseko ndaba itabwati omanyi kwanyora umwana umiete tabwati nkoro iriye ni tabwati nkoro ye Chigosori umwana umitaina kumugasa nene rama itoro mutambe aya akamba ko mweli nonje kwa roster tabeti ngo mumisale kwachara tutubabikira bana asako ngutima nyaro nkitora kole injengo rukubuye asaba ari mubaito nandi basokurora choro mucheso uri umaitenga kuro nkoro ya himi musipute moyo noro bwanjete noro gushabikia nande karo kwikirigeti ano mwana uto kwibo au mi nande kara bantu bachorire umucheza anjete chisemu nibere nabakwende nsemo yo kobe technical expert or a coach or on the side of officiating or very very akarukuliye ngira ikitu ikire count kero mwana mwana interested in HBS to take for example allowance awon chande nati umwalimu list ege mumbuki yeah Officiation you must be qualified. Kumgie filimbi lazima uwe qualified. Hiyo ganati training and training. Ngoja tutatangaza na bana na baito na kikiro mwaka rivaringo ikere clinic is not enough. Clinic kirego to inyuri amachikama yachire ebintu byachire binye because 3 days to kunyako ba qualified rivaring. We have rivaring courses. The athletes take over online. It's handable. You need to have one kind of federation about training. You go there, you train, you become a qualified ref. Kwaba refer to the federation. Kwaba qualified referee. You got kilometer to get 3. ndake rima ite bali basi bagandete ko bwati mwanyarire kwa mu koyigo nandake chekinda TV meli ya balimu tiga oli wachete enkoyo kandi no gwanja ndabate gwanja negente kemo na kunyamanya negento kende kingao andake nambaro konyora gwanja te Gosori yeye oigwete nango ngwabe coach wanjete Manchester P oigwete nango naye kwa bali bagali Eric Tenag kole ndete bwati omanji bwa coaching no egwa
to konya rora kore mani witu mono kobwa bunate gwitu enda kense ya Eric Tenag gosebuna Chelsea gwitu atichi timu chinde chikonya kwa bachi gwitu asa chilegi au yo kandi no gwanche gosori irari bagari abe no gwetero gwanche kukwao una bate bire nyara ko bakogwesomi na beta nyabera nyari kane buna twensi pibu na balimu ndoko ba referees ndoko ba coaches ndoko ndanga isiko chinga kichechi ko sori buno mupira korende drama nega ndete buna boniga yenda bono drama music nerororo byonsi bikwanga English contest nchirororo ndobwate chemistry symposium gatiye chinde kiro mwalimu atubike chinguru cha asabwate erinde kirense moye skuru ense moyo borokche ndarekova keguska bosio ndibwenzi ototegerete no torigerete again donari nkubasaba wana mune kei mnonya iwadi yawo ibitabu mbiro kobe member ye kei na boko okoiruno amasomange munayo ntubwate ibitabu every word owena takwenda kwa register ko ruchingi 500 chioka kwa be member so tukorwa una bokonyora kwa iriru kwa training kwa beru montongo so bitu binge binebi byado bibe kuwasi byanyara kotokonya onyore nga amangana ye kei nara bwate amangana ibitabu ibinde bibisire singe njobo chori mbole moto abante babisete nga nkwanya rebenero chikonga kenyare nkwakero monto ta chikonga kera kura bono kwanya wanga byabisiru abanta abange mbako nyara kuikereka so akara endo kenge mnege yachire tumika tato opportunity register kabe member egera obere fali osobe the coaching andake anda sai bonde mbuli andake kula taje kopa to koereru ese ndio yo speak ko igude ebesa niega ne iri ndo nyare kopa kwande course nyare kopa ko register buna bate video nyare kopa kwande online course andake commitment nge onega ne iri yori tanga ndo nyare kopa to koba bagoko commitment ebesa niega ne iri commitment ye chinsa niega ne iri ne kinge nchomono nainde wanche ko solin ko ne iri ine nchira yoka tora bwene chi school chaito ine nchira yoka tora nyare kopa to gosira chose konto chokora andake nseme to abwate ko geri Chigosori chata mo ani kwa bachikwenda sense moya county ase ama tukale bosio ndobate gosori ya basketball USA kegetambe county ya Kisii ere kwa bake gosokia abanyankongo ba orongo rwa Nyanza etime gochaika mbaka chi semi final go chibosio asa ama tukabwango ige na ase chi final ya Kisii Central iya sokiri abanyankongo bego story ya basketball ange miaka 5 nemo yetiri amaega back to back nigo andake iko story cha wate tigusana na ese finali tukatware skuru ya Nyanchwa Boys yare ko story ya mone skuru ya Kisii School asegeti ya Kisii School abesi iko story chichale kwaliganibu na ase ko story yeyu ige skuru ya Nyanchwa Boys enyoreto bobui bwebikabwe merongene na kianda abo ase Kisii School yabo tunake kabwe kemogioka yabo atebikabwe merongene na 5 na 3 na echirachi obunabuga tio bogosori bwarengase gosori yeyo lakini zani andake Nyanchwa Boys na yabigete uniform ya machani na school ya Kisii School na yabigete uniform ya grey ase bogosori obu nemetaba sa chantore kala brand ko lende ngaite na atemira sikali chibere kwa na leko bagokorora timenya ndake Mr. Okindo nemete chitimu chibere
achia very dominant ase miake menge koru Kisii Central Sub County na nonya se county ya Kisii nonya sasa ngoro wa Gusii ase ya basketball Nyanchwa Boys Kisii School umwaka ule wetete ndoro Kisii School ke kwenye buwe team ya Nyanchwa Boys ase final chie county korenda se umwaka ule twarira ndake Nyanchwa naende batakire gweko ngese Kisii Open ndoro raba kwa kwenye buwe Kisii School at point isano ya renge 46-41 korra Nyanchwa ge kubwa Chigosori chirichiaba ensemo ya Kanolo Tunga Open bakaimukiwa nyangongo bwa basketball no mwaka oyo na se sub county na rotore bakonyo rubu ikorende igapo ya rengenke na ndemba chikumira na baba umena ndese ensemo ye county tumangi wate biro chikuru echibere na gosodia basketball ese rongo rwa Gusii aso rongo rwa Gusii basket nere inse na tebe akarokori ejitimu bere chuka chiko dominate in those years so it means at schools are not training like in my school ndanya go training into ngumdeke ngeyo atamo ngeyo tata ngeyo imeko sare singira karo ya na facilities so comment kana ro ya kunira Alex ro tata hivyo umuchezo requires a lot of investment cross court ya basketball it's a requirement the training last month as one iga let's go to muchezo big boys tora yanda school echinde eka the facilities required it requires a lot of funds but we hope muna hata muchezo and the bobu oriented to big boys out we have small schools participating in the near future this school nyingi ziko participate I'm sure they can give a competition to the reigning champions Kisii School na Nyanchwa Boys. Andake mbiamono sana kwa watu skuru wagende kenke ya Europe. Yagende kamba nyeteke. Na ndali bono kiacha. Okay wa. Okay, na kwa bwana ekaro korieri isi skuru chigo chesa no sa zono sintwa bwate. Eto wochire taga isi sub county na ndi chigo chesa ntonyo na bwana ntu. So the Jose kwa na chira ke waro ndego zatuchumira netu formalities. The formalities. So it means we don't have teams. Umuchezo bantu mbara twara bumanyi. Mbara agende training yetu nyo kwanera lyoka. So etwango saba chief facility chitoke. Chi principal chetu charenge ko ba to support. In any way to ajikotse chimwana matero. Chibole te school. Na bota ko konyo mwalimu otomiru from one school to another one. Ochikulie ile facility osenero teyo. To konyara kuchezea bana mchezo oli tutabwate na coach yokucheza. And it's very expensive. Like very expensive when you're nga other schools echinge chikonyara korosi umuchezo. Lakini to bwate talents cheba abana baranya okora kucheza. Wone karatura twale timu chinyinge na litora akoranga who is more powerful than the other one. Wone ndio to my think is school. Nyanjo. Na chimota anakichira umira nde final year county na ana wachira umira nde final year county because na chire very strong hata school zinjiringa wona muna michezo nere ngo ya michezo ko kuna hama no yuko hata yokwa muziki na yukwali ndokwa izono zindori kokora sub county ndokole county turaja kokora nga tigango toraro sembaro roro jenga tuire ne mage binte bingi sana. So tuwale ngokwatirana with the stakeholders, with the education, Minister of Education, to nyore gose michezo itone kinemusi. Machomere gato kwa Chigosori ya basketball, mwana sorongo rwa Gusii gezamento tumanya nkeribuna primary school ende yonsi teyi gwate kosori yeye, ose gwate court yeye, ase orongo rwa rwa Gusii. Kwena kibuna umwana ko Gusii enchera yoka aramanya gosori ya basketball ngwetere secondary. Na secondary chinachero chirichibwata chikoti cha basketball. Chinke sana sorongo rwa Gusii njigo ika 10 chirichibwata chi standard basketball court tubata tu Kisii School tugatwara Nyanchwa tugatwara Kadolo Tunga Musocho turatebona chibwata chi basketball court chire standard ise njonye school ya Sengera Girls uchaikese chi final chi account nonye barumbara twara standard court goko ni kibona ne sawa negetire getambe kolende tuseko tola ibintu bune byabera se binyoru beito chigoso njara ko bachuska bose kone chinga checho na watire bagarebe niro gusangana omubwatani basketball yode deputy principal kuraze school ya Kisii School gusanga igoro ya barabugo ikorune school ya Nyanchwa Boys anda kikorende bonsi kwanda bosi essence moye county sengencho reigning champion na kuraze sub county ya Kisii Central.
we have had a good game, and competition is worth. We are glad that the team has played, though they have lost our points. We are still working to defend our title that we had last year. I want to say that it's not over. Until it's over, when we meet on county, we believe our boys will also retain the title. I want to believe we lost it on our shooting. We had quite a number of opportunities to make our shots, particularly when we given the free throws. But I think our players, maybe due to tension, they were unable to make it complete. But we want to believe in our next game, we'll be able to work on the shooting skills and also try to check on how to cut the drops, which is so much easy. Otherwise, we believe that we are capable of retaining the county championship. Alikuwa sawa, alikuwa na andake yunere nkwana yo makonju mwarimu monena se skuri ya Kisii school andake wanjita Chigosori sana namiro Chigosori ya rugby kamaro Chigosori ya handball Chigosori ya basketball igongati ya vari fakonya rakoba bagusira Chigosori konya rakoba Chigosuka bosio nimetera mangitora sange igori ngane yekorende amange naende tosange keretori kensemuri ya county level torekorwa Kisii koru Nyamira skuru kichiri cyanya rakoba Chigwesoki na gwakoria buya tima yanda tugo Chigokore ngana twabwate nseme ntangani yokorera Chigosori mechi secondary Alex ngana ya mwerio okubori kwana stakeholders 20 are involved in one game or another to chamo to mukibi wango giti talanta cy'abana bali bono gosira bali federation baswaime bakona no gokonya abakesha secondary schools bakira sante aseke wange ke utwekire na batashikire utwekire ni chese ando chibusiyo nkuburi tenga wangendere gusira mpaka school ekyabere go next level wanafunzi abekira sama mu next level like to their best. Asante. Ndiye mona sana andake sema ya Mr. Okindo tusanga usanga mangisa nje sema ya kavere twana ko batunye toranere omoraria mu manyi sine bamangana ye Chigosori ndo ende usanga mange mona mona rengite Chigosori na ingane rengete igorira Chigosori cia Mozart bet cup cia Chigosori guchense mo agati yabo etimi ya boma choge bwerabu wasoke wisikone etimi ya SS Asad Chigosori Chigosori gwesense mo ya Kenya grounds SS Asad yanyoro bwe chigori sato ase egole yamo kwenyaka isiko boma choge bwerabu FC ayonse arengete nkoyo gochime ndo sange asense mo ya kabiri konda sebono twende umutima komukwe tukoirana twende gusanga mange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au borengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bwaigoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexel Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei
na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Specs Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onye koganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otagetobo koreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Specs Opticians, macho bora kwa wote. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igukonywa kinyomba cyakebara kinchenu kigima ribagarisa ine lyaborokiwa kugosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abigati yabali yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Eskuru ya St. Anne's College nigo togo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chindebu na CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity, Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure, Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani, Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani, Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori, Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani, Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako, Voigo e branch ya Borabu eyuego toka imemo choki jauri. Erio kwerikia ni goga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers,
pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwanja mwarira mwitimo konega orenge omboke sana stento sanga manga somoro veribwe Chigosori Na Captain 001. Email ya Ndizi TV, Facebook tunawetera Ndizi TV News Digital, YouTube ngwetera nsemo ya Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Konkrenjo buna Demo Steven nsemo ya Facebook page Demo Steven Captain 001. Na gati abali batorikeire chi SMS ngati abonto bwate iga Vini Chiche ate abuna korwa chinsemo chia Kerina Bonchari niko ndani hadi tamati. Evans Siro oromo bwatani we Chigosori chia chiskuru ate babuna hao wakubwa ni wa nguvu sana manyora makwani korwase amoriki Evans Siro nino chaiga Kefa Coaches Mogire oyuere amoro kyo mweneo basketball ase skuru ya Nyanchwa Boys ate babuna following Kinley Dominic Mangavo ate babuna korwa chinse mochia Nairobi Pipeline ndigereti mbako mwerio Tevingo Eringi Tevinge ringi ya Nyakenya na kishavana na nakiagenderete gusi tenda ko yubya ko lenda serero igashabana teliko gosori na nkira gosori ase ensemerie kombe kya Mozart Bet Cup esera nyala ko ba ko gadwa mone team ya Shalima FC ntorocha igya ekegogi twechanderane Omari Chelewa ako konyara ko baga tebanore imeyo murobiri na okwaniri abanta banke sana ensemeyo gati abali batorikeire ase chinsemo chiri cha Facebook Ndizi TV News Digital kwenda bono ase bono ndwato mogeni onyare ko baga gosoese ikeraiga Alex onyare ko ba kwanda chikora manganandi bolna kegendrete iskari korende tobwate omuraria nere gwe Chigosori na bote berie tari yao kabiro ko bate murobiri kurutwa gachagete na ndake ko nsemo keri kwa rure. Yes, amaje Fred Mumani manyika ina senta ndo mna Mumani sini jino morele nandi nanta mangane Chigosori lero na hoki ko so ase studio ya Ndizi tukwa Chigosori mara bakubari andake Mumani sini ekerage chiwo liri ogitia ire igoro mono gose akoba Chelsea itrumono na kile biria chiria sirira ndiko nya gusira go chinse okay wazere gomyo no elina ejogi kumete ejogi kwani no nege mkero taka kiko etempe kwa ndeko ekwandego. Okay, yes mbia mono sana andake abantu ba Chelsea abate biswahili ebinge korende amakare na Mumanyi senior andake mwari wa Chigosori atebya mangare ngete Chigosori korende litukula lero iga ndobata Chigosori au chiaro beirwa se kombe kia Mozart Bet Cup asentunde meronge 32 na nyorobne se kombe kia Mozart Bet Cup etine Chigosori chia knockout stage buno goitu omanda oite iyo abwese kwa gosoreri oikomo buyato keri na wikira boniga kitimu nchiro chia sokire oikara abantu betokoyagu amachibu kurwa sebiti abakorende gati abasrongo rwa Gusii etimu ya Kofol rero na etimu ya Bomachoge Barabu FC abuna kwa banyango ligi ya Nyanza Regional League asomwa koeta asebona bakosera se ligi ya FKF Division 2 kurwa chinsemo chirichia Kenya Green Stadium vale konyagania timu ya SS Asad kurwa nsemo ya Kwale County SS Asad na timu kosoria se ligi ya National Super League yara kosoria se kegetamba se ligi yeyu yanyara kopake oikore timu ya Bomachoge Barabu FC Chigori Sato asayemo timu nyandake Mr Okindo to Chigosori bune chiga mwana kombe kia Mozart Bet Cup yakwana nariba gase chitimu chirichire ligi ya Igoro kumana na chitimu chiriya se ligi ya Inse ngenche Chigosori bune chinerere ngotaka tore ose aba banyeba ngotaka bari chitimu ichike cyanyora uzoefu bari bakesire gurari mbabwate usayo fulani
bakonyara gocheza bana bakuwini chirigi cheito akaro bakubareta nsa batangamana nabo banyoranga nabo bandu banyora ubumanyi toche gutwara timu chingi yabo tuposea oisukuri eri yeito negendete kuba competitive sukuri eri umugozo naro takakugorukuru godmaya chimilioni chinyinge sana so Omala Benson yes igo itimini singa eligi yaito nebwata bachesachi barabaya ekara tukora tabaria eligi di 1 turatebe na ligi 2 karo ko bareta ba combine baracheza na liba kumanyanga karo ba chirari eligi na ngomwiri muno mchezo wa tebire rochezo ba ikoru chigoli satese ya machoge borabu so itimini singa game yabo ni rinsake compared ne nabageni bacha andake mo essence mo ya Mr. Momanya butakwanire mona engenje cyo sori bune chiga korone kero no morali be chigo sori kero ko rego sori ye tactically yebo machoge barabu FC a team yaba yaenda unbeaten Nyanza Regional League unbeaten as a mini league takaranda ke e coach yaba Tiri Steve Biko kagwa ko isiko boni garo mokonyibwa morokyo monene as a team ya Gusii FC ko Celeste League ya National Super League coach Kanuli akanyire team ya Bumachoge Borabu karato araga instability nkeigo rende na ndega stabilize na lero igebatu ale gosori banyo sia batangani kudende Mbasa stadium ole ba stadium gosori ya lero na kyora kwenye tactically na enkitra ya Bumachoge ya somiri wetere gosori ya lero kore nitwa ka mene sira sia cup ose kombe biga biko ni bitari yari timu mene sira cha bona mene timu ya Bumachoge bara bune timu ya division ya kabere kore ngia gosaba tinyo yari kombe kia muzati Bogan bare ba abokosoja ba titi ge chance ba to exposure use kero titi mo esigatia koribia abokosoja babo kotati kuma te bone eligna bone ambition too in terms of exposure use koro kiwase tidi asemo abokosoja Kenya onaranga ande timu to nya chiebire one kombe mune kege timu ya Asad gokoruga alikware mpaka haiga Kenya ngo cheze timu ya Bumachoge Borabu bare nyinga neri bakaria bena se bakusoja be timu ya Bumachoge Borabu singe ju skuli ya timu chini ngo se space ya bankora kibare mpiro ya live konyaranga bakusoja be timu chikachinke konya chile yuba kanye yo karaki yo kwemanyekani skuli ya game ya lese kombe ya kiamuzat timu ya Bumachoge Borabu awata ntonyore golentana lakini ko tatwara experience ke je to tawanga usigo sustain tempo ye league skuli ye league ya NSL use Kenya nyingi league ya NSL ni so competitive ga kuni ni league ya KPL skuli timu chikote sa NSL usoto ile mpira ya NSL yons okolanga competitive use competition ya NSL ko bai sana nikipa na timu nyingi sana kada chida sa league ya NSL ngote machile kutwale tempo use game yo konyare ele tempo egoro timu chile konyara okati time ile yani use koko konyara tinga chintamba so ngitu ko yeja 90 minutes ba wata na so mo cheso kwa koyo ni chi dakika chingi sana mpaka na minte dakika ile zuko ile timu ya yetu Shabana kala chinte yinga ya KPL ile kanjisi ya go ikira kwa timu ya Shabana ya concede chibora ibona nga ko time ile wose tactically ko be kama sasa ba watu wale ko hold game yaji mpaka 90 kwa vile kasembo msa timu yetu cha chance andake chinga keche andake to kuma yonero moraria mo manyi sini andake bna obumanyibwa Bumachoge mbwenge runo obumanyibwa SS Asad kuronse mo ya SS Asad banyori bakaria bene lya batema bagosoria abayia gwetere gosoria lero bali mutari konyora mabaga na banyori randa kare kirite abuna emoral yo twaro wa meribono kire bare randa Chigosori chia National Super League wosibwe ntunde ko bwatia ikomina sano nemo yeli ye kombi kukia Mozart Bet Cup ama chibi korwa CPTV inde katia bonto bwate gosori gatia timu ya Sofapaka ya bwate gosori gatia Sofapaka ne timu ya Celebrate Lions iko gosori ase league ya National Super League na se gosori yeyu nego yaenda makali ye chigori berase chitage kemerongo kianda ase chigori chia Celebrate cha nyose guno magosori Victor Kipkurui obeka Celebrate wose chitage kachia 15 na ibere chitage kemerongo ene na isato to Baron Ochieng akolengana ni gosori yeyu magosori we timu ya Sofapaka toma kwa Stanley Okwemba kwenye beka
Slibwet na ndipo sio chiteka 51 neyemo konda chiteka chia 53 twarora Kalama Andre yakora na machigwasi yakosoliye renda chi penalty toranda ke timu ya Slibwet Lions ya tukuta chi penalty vere timu ya Sofapaka ya nyara ko benko nyonsi chigoli sana na bono Sofapaka ya sukire bosio ase entunde ko bwati ya Mozart Bet Cup Slibwet Lions bono te abanyale ko bakubwati ya ligi ya National Super League ama chibwande ko rwase ibikombe binde gose ebimanano binde via Mozart Bet Cup nigo Kombel Football Club atikosoria muneti bia Kajiado FC na ase kosore yintoranda ke Kombel Football Club ge konyorobo buibwa chigoli bere ase vosa na ase ekosore yu ni governor andake etimu ye kosore ase ligi ya Division 1 henyorobo buibwe ngencho sana tima nyandake amachibwa ya kede konyorobo konyora una mumanyi senior ngencho kene ndabwate ko manone karoto kwa Kombel Division 1 ye konyorobo buibwe ngencho andake ase timu ere kerengo keigoro Skuli ya mna bono timu ya Kombel nja tema sana kubika chugoli timu ya Kachiado ekosori nyele ye timu ya Bungoma Stars yani kwa pake kurusia timu ya Talanta skuli ye timu ya Bungoma nalo timu ya Bandari ase the preliminary ko tutaenda round of 32 skuli timu ni chiga timu chiga kwa nyoranga chibwate okwege na ko yose bilifunga we can beat timu nyingine korang ebirifu irigo chiele yatwara matunda si timu nyinga kwanyoranga timu nyinga chia twara loko okugani ko yuso goko ko kwirwanira iskoli ri ekombeke kia Mozart Bet timu ya ekobye ekombeke ligo se koba abanyango be ekombeke ga musbari ko wakilisha Kenya aseriko ebiminano bya kafu confederation sase eligeli egose mwako yoto wate timu ya kama gombis mera yo kanyara obibone timu ya Taska gosole kesukore ngai dimension igose kero mogo sira mune timu maro langa comeback ngai kyoshi kokora maro faida ya comeback aba kosunge bari geti kanyaranga ngoto arabaro mayo gwe to masindi kanyara ngai comeback wa chile mpaka wa kile finals matakara wa kile finals every comeback bige bindi ndio tikasumba timu noko nyadenjira paka yo ka finals because karo mete timu yake finals na yake division 1 na yake na super league mergo sene league ni timu ya KPL abonya yanyubire ile competition ngo timu nyingi sana ndo wazi banyo araba ko noko nyaliba kali yo ka kiungi timu chiga chilenchera mpaka ikase final. Asante sana na andake na nyorari wale bene usoma SMS weteren semeria SMS line wale baturi kere nilito chaiga ate abuna inche no mominyoki na ki morankonye eyune talent yane ntevi yango unango kora andake unere message yaweka ngaite ayerengete tyonyari bese wangora mwa tonde na mngana yenkoyo itanga ni natako mane mominyoki ngaya korkoro Kriste karoto amanyire ngaya korkoro tomote bitumu advice kambire very close to him or her anyarega okonyo ina message na matebi anyarega okonyo Niyamano sana ni matino igwete igona bukolike message naenda otebi nkoronse mukiri ole na kemiaka kiole primary secondary ukolete ya barais na rote babuna Anthony Omworo kutoka Masongo Mixed School. Niambie coach wangu Mr. Kennedy Okindo asante kwa umbali amenitoa hadi nimefika county kwa sports za shule. Mungu azidi kumbariki. Anthony Omworo. Mwana na nyorete last year na ekararinge sub county tari kunya wakorabia. Na mo nkamuira buone bona amenyete. Na kinade bana go train lazima you use your funds. Ndo nyora bari toko pokya muna wate bange tutete ko sokera kurusu kutonyo chi allowance obu monto ko konachi talent wana muno mwana uyu likire message yawo mwana uyu amete buone na bongo boke mabi na makore masoezi buone ka tu angu mnyokari ne rutanga 5000 yakatanga na 3000 ana mnyogete 4 by 400 meters na ande bia bakorete. Meo congratulations gandra no moyo yina mbya mona kwenda gotobwati bol dinero sibno ko bol cyango ko bol gaiga kwenyolera richibulia kwenda bona tante usanga mangarengete enko yarengete Chigosori chaito na tutare sa kwambe kukia Mozart Bet Cup chitimu cha Gusii chinde ntobate Nyamira Super Eagles abakosoria se league ya FKF Division 2 abakosoria se chintunda chinyinge
babwato bumanyi babwatiria bagaria bene riko soria mune timu ya Kariobangi Sharks ritukori yankyo egetigia Kadino Dotunga Musocho andake Mr. Mumanyi Senior ego soria yenero Kariobangi Sharks timu ingia sana taroche echera mnyagati Shabana ligi ya FKF Premier League aba sori baye barabake West Mogirango gose timu ya Makaine na Nyamira Super Eagles na timu ingia sana yegete final cha Talanta hela nemba bwate exposure yogosori chenkerengo kiigoro ritukori yankyo na scoreline kioro cha usana tactical kioro cha usori yankyo ekimane kege kasi koba sisemi cha Gusii ya Kadino timu ya Homeboys timu ya sana skuli na ibirango vya timu ya Super Eagles skuli ya se gose emina bijibase se division 2 kulingana na ebirango by'umupira gose by'umubyengo yo timu ya Super Eagles mbirenza kekero ko birangane timu ya timu ya SAD timu ya Machago bora Johnson City yiremo skuli ya birango byabo mbili atambe mon timu ya Machago bora kutaka konyora gose amatokea mayani timu ili ya Cameroon Boys wikabe bange na ndiba bebange bija na ndiba batware gose basome kugase ebiminano bya rero bya gose rwase kuya se kone ya Mozart Peter senge just kuri ne timu ya Machago bora na gayo konyore golia ya egoye metekero kwa nyonde egolia ya mo ase kimena bune kikakia muhimu sana kene knockout nkikebwa tinga gose rero ngano choke ndasoria obotare mnago soki kuachirenga kwa nyole go game ngoga ni tactical use tactic kitu kwa se coach na ba kusol bae akatwa nyole go game to ko irenda paka to nyoro bubi tideke chi merongo kiana na ekero go se to abekure go na kito okora to sustain go ye to nyore go ye ne yoko irania ba nyore go ye to singe nchuma etumara manga senko yo nyore go se ma abekure go matwaro mayo go ye kwa nyora ka so kwa sipa me ko ye go ye kwa nyora na ndimu hare tibona sare na singe njuji mo kwa na kunjia bangi nyora nga mo ye na na ma abekure go ye ko me tibona ko nyora nga to so ye ne ya ba ere ile timu ya Super Eagles ngore nyanga ba so mi tiko ka je chigo se korwa korwa ta round of 32 mboka ya rama to aso ani perine mboka to so round 32 asini no byete sura ronye barenge ko bwati ebina no bile mbanyo rele soninga yoko nyoranga maambiso ko banga ekemwe egose ko soje yabona Homeboys ataki banyo le ko jentana ne ko nyoro ko le ko yi ba bi ko jentana ne ko kunyara ko irani go yeria ko tareta sare ndio commentary go yeria Biamono sana ndake safari yo machomoreti ela chikova ne timu ya Nyamira Super Eagles ko yara ko ko nyegenia timu ya Kakamega Homeboys andake tari andake timu ya natari timu ya Kariobangi Sharks na nateva aburi tangani ko ne osira beri tukori yankyo emarogova asegeti kerigia Kadino Dotunga Musocho na osira be yengencho sana osira knockout koranda ko situ andake timu tangani ya kurongo rwa Gusii ko nyara kova ya usuka sentunde ko bwatia Chigosori chikorenda andake Mr. Okindo Shabana atwalde mechande menge ase omwakoyo ase sone ya soire ya FKF Premier League koronde litukoli yankyo na ombo bateli bagaria benedio kweyana kirabara gosoline timu ya Kerengo gia insake timu ya Shalima FC na ndesi chosoli cheche ndunda ya beronge to na ivere andake ne gosona ndera be ya knockout Shabana era chikoba ensemo era chikoba away timu ya gosoli era chikoba konya gosona ndera chikoba umisa mono tuabere usindwa njetengo yo sana ani tuanya nishapana yaito tuanya support tirikorwe kara ya rengi ligi tu bakabona munere Premier League tuajire ntima itinga etora affected isinge tutanya ko chiesanga ono mendo bwati go karo ngori ye tuajezira we Jones karo to kwando mapinera to koroka tore home lakini ndoje na we tuajezira anda karo kuli ye me pide menge tuajezira umapintura turagwa and like karo tuarenge second leg karo tuarenge tuango cha stadium tuagachezire bia timu yetu ya to misire koruna to nyago chenji coach umeta karo go chenji coach kurwa gochia naro na be coach ya rete mejano karo tuanyoro yonde to kanyora na igwete kara go tera na wono meta ka tu abekira ka gole tute tugatarire that is not the best way of defending Pamzo molo yes the best defending ingo unge ringa you attack wakaro defend yaka gole kama na mwacha mwako moi kora isiwa
ego jia toretero gusuku sana na ndibone timu yetu ndo jenga ngoira nirenzi so okwa mambia ekora toretero mogoko turagoke mono na nditonyare gushabikia timu yetu na ndi ndo na ngusabe kenene yango nyari kanigeti yetu kiere bangu tuchia serenka elinde na litoko nyora mashabikia bange na ndi kamu enyinge yache ese county kiajiwe sto kuira mata nijiwe nyinge sana na general jire mostly ngora ndande every match chikobari always pay 300 na ikaranze gora dias so it means we are losing more resources because geti yetu tagroki getara igo nari ngusaba the county government ya Gusii geti keliba bara kishe linde tonyaro ko kiasere michezo yetu na ndi ngubasabirania mchezo mami linde tonyaro bobi Omanya ndakese ko bekero kwisa ste dekero kya ya sabi pamzo molo ya wasoli yaita ya wasoli Shabana yaga netiwo ngwisana pale kwa na Police FC bagatoka mapema na asuli wakaikorwe gulia masebu sana timu ya Police FC wasoli yankyo kuba iriri bagalio kweyana kwatema chichera chinge nyule o maitena tuli kusirigento kenene mono ese no nye irachiko busoku andake weso serious timu ya Shalima na ndeno busoku bado eri must win ese Shabana komenta eko eri inde tactic ya Shabana bate mengeni abafuri abate abageni na batu wale mentality ga neiri kira para chukuranira Chigosori chia FKF Premier League wale ko basami pamzo molo nakyo ora approach ebosori yankyo tusukuregeria coach ya gusomo ninabye timu je usotenera makana ya Shabana segishi Chigosori ya Shabana se training na Chigosori chinge segeti pamzo moro useti mingi ya Shabana ni under pressure sengencho usukuregeria ase transfer ya itai enke ya January timu ya Shabana baada tabaka tawo kosogi abageni imase ke coach muskomenta chinguru alafu na bego bakachinje coach abange babata na timu ya Shabana na bali bakubati ngo yoga Kenya bakateba ngabone timu ya Shabana ya haraka ni ngo sio kama mtokea mayasi Chigosori chapa chiendi nisukuri kurwa pamso mora so ekina na bianke ya nzoia kurwa bo obere ko tware mina ni bikomsana na roma ni skuli ya senta atabanga nonye matokea bera ma video lakini kalali ile timu itosha na sia chanchi chiechi ona ase kimena kiama bi timu ya Chama ejere nsema ya Naivasha nkore ngenga timu ya Shabana ni bwa takiba kali sana kweli mosiani kwa kenga bado mbagwato kupambana kulisoma yulbuko pambana se oskuli ya mashabiki timu ya Shabana abere bakubwati timu ya nonye matokeo karama aonde onsi pesa bafaida bakoswa sibina yo mitogiro natebanga timu ya Shabana maybe kose ya twalilo okolemero sana singinchuo tesi mpire menga we nsukujeria aseli yetu ya Kenya timu chinyinge timu chinke sana sibwate ABT yabo skuli timu na chabo kwa maya timu wate ketiki yabo tekniki yabo tali nyanza bakosore tali nyanza bakosore osikoli yeti ya kasala ndio tumaga timu ka zaidi ya isatu bakote nacho o matches chao ono nkore ngenga timu ya Shabana kwa tisiraga ya Omabei tebwati challenge nene mona singi choko ya matokeo singi skuli yenga amatokeo metara asengo yerenga no chisino ni neutral ground isokwe banga byana bakumira matokeo ama lakini kwa yangenga ase okubatikana kwa matokeo ama timu ya Shabana oskuli ya pamzo moro kurwa so ase timu ya Shabana igentongera tinjia so mpira ya timu ya Shabana skuli ya timu ya Shabana in terms of attack wasita ekichomo ya timu ya Shabana ngotwara bari ba kutwara mo sana kuko yiye ko skuli ekimena keta ni timu ya Police yule kichomo ya timu ya Shabana ella renge ko no kubanya kana sana kwa lego yuko ni wase manyo na point ya ekitu tare ko la kuma ka timu ya Shabana ko timu ya Shabana ya ko na lego bia kile kichomo ya kwa nyoranga ni lego ya ni ba kwa nyoranga bari ba kana ba ba mente ko sio hobi skuli ko pamza so kintu kera jese timu ya Shabana kibono bakongora ase pamzo ne timu ya Shabana ne dinga babwa tingaki asingenje yogo experience go se tactics chai sai ne ekentu keroro keina no ko na class ni skuli mnabonye ligi chati mpira iko ne relioka
ligi ya KPL ngono proms na nyoko nya ko implement so ko ya tendo biye ya asintimi Shabana ngakina chachio njio ase saidi ya kirisho ba chinga kichwa ndio sanga igoro ya Gusii ya bwango Gusii ya Shabana bare Gusii ya mona timu ya police tabe to kora chibi checho seka gitali getambe korende nararo kolike message sanga to kwa nere bwango ya wote abuna akoro kwa Vincent Kenyora wote ako pamoja nasi korende Albert Karai wote abuna I'm from Kisii town. Nilikuwa natakia Bomachoge Brabu ushindi but ikapigwa 3-1 na Sad. Game ya kesho ni Kariobangi Sharks jamani, wacha kuchanganyikiwa ni Nyamira Shabana kesho ipigwa na kene birenge riviaye ndake Gusii ya angia kwa ndanda kirabe Nyamira Super Eagles Sharks nimbe ngote Sharks oseka kapenga Homeboys aseka getalie getambi korenda seboniga tigatora nara kwa batukoria Gusii ya gwanguiga ya Shabana ase Gusii ya mone timu ya Police FC asegeti kia Police Stadium pamoja na mchezaji huyo mwite Alvin Ochieng. Ngoma inaanza vizuri kabisa, maridadi kabisa. Baraka Badi Edange moja kwa moja akajaribu kumtafuta mchezaji Muguna kwa David Okoth. David Okoth hapo unaweza kusema kwamba alitumia mahali ambapo alikuwa amesimama mlinda mlango Frederick Otinda, lakini kikubwa akaweka pale pale. Goli la kwanza hapa linapatikana kwa upande wa Police FC. Chere mpito kwa mashabiki wa Police, alicheza maridadi kabisa Baraka Badi. Mwisho wa siku mpira kwa Muguna na mpira kwa mchezaji David Okoth, bila kuchelewa anachia shuti kwa mguu wa kushoto, na pengine kipa huyo Frederick Odhiambo alitarajia kwamba pengine angeutuliza mpira mchezaji David Okoth, lakini mwisho wa siku akaupiga vile vile. Goli lake la pili la tatu anafunga msimu huu David Okoth. Shabana jaribu kutafuta hapa, lakini anakwenda chini mlinda mlango Patrick Matasi, lakini tukio lenyewe hapa ngome inawekwa juu vizuri kabisa, kaenda juu. Tazama tukio hapa, alipanda juu mchezaji Patrick Matasi, akapanda juu Matthew Tegisi, wakagongana, lakini mawasiliano akafanyika, akaambiwa kwamba hapa Matasi hakuchezewa fauli. Baraka Badi Tito Okelo kwenye kidari jaribu kujiweka nafasi nzuri, mwisho siku bavu wa wavu akitafuta bao lake la 9. Na ilikuwa mpira mzuri sana kutoka kwa mchezaji Baraka Badi kumpata mchezaji Tito Okelo ambao anawasumbua sana mabeki wa timu hii ya vijana wa Shabana, lakini mwisho siku basi pia nao wanapoteza nafasi ya wazi ya kufanya. Jaribio zuri hapa Justin Omwando, mchezaji ambaye anaongoza kwa ufungaji wa magoli kwa timu hii ya Shabana, kamecheka nyavu mara 4, anaupoteza mpira. Alvin Mangeni nguvu mpya akajipinda kababatizi wa mpira ule mchezaji George Onyango kwa upande wa timu ya Shabana, wanapata kona hapa, na ni kona ambayo moja kwa moja unaweza kusema kwamba utamsifia sana Alvin Mangeni. Na Alvin Mangeni na Shanghai na kwaje wachezaji wa Police na Shabana wanamwachia. Tazama hapa nafasi ya wazi kabisa, kazi nzuri amefanya mchezaji mwite Enoch Agwanda nguvu mpya, lakini hapa Brian Mishira vile vile nguvu mpya anawanyanyua, alafu anawapeleka chini mashabiki wa Shabana. Nafasi ya wazi kusawazisha hapa. Agwanda alifanya kila kitu kakazema. Michira huyo alihitaji tu kumakinika na kuweka mpira ndani ya kamba. Mpongeza sana kijana huyu Agwanda. Hapa kwa kweli ni mahali ambapo moja kwa moja palikuwa pazuri, lakini mwisho siku ngoma hii ukasema kwamba zimekuwa alama 3 muhimu kabisa kwa Police FC. Police FC wanazichukua dhidi ya Shabana. Uwanja wa Police Sako wajitafutia matumaini ya kuweza kuifukuzia Gor Mahia juu ya jedwali. Mchezo tematika, Police FC 1, Shabana 0. Nyarabuna ritikoria nkyo niko Shabana bara Gusii na mone timu ya Shalima FC korwa chinse mwachirichana Ivasha nanda kese kobeke ngana bene ritikoria nkyo Nyamira Super Eagles niko bara Gusii ne timu ya Kariobangi Sharks asecheze bochiricha Kano Lotunga Mosocho anto totiana marengeta ndake enkoya manarengete ligi ya FKF Premier League Chigosori cha Mozart Bet Cup torere ndake ngane rengete omominyoki Kevin Kiptum oyurit kodia igoro nyalete ko baga toro moyego bene woko ni wa kwaye asensemo area geyo Marakwet moyega oikeranete u na babwata ni korwa chimbero chirichi Athletics Kenya korwa umurai wense William Samoei Ruto umwaziri we Chigosori na mwana ya Basai ababu na mwamba gatia bande na Frida Kerubo na torenti omuro na roboti rwabene igoro ya moyego yu bwoko mweni Kevin Kiptum magega yogosiria obugima bwaye nigo omuyega bwoko mwenya omominyoke giata Kelvin Kiptum okorekana asensemo ya Chepkorio imeye county ya Elgeyo Marakwet. Abarai baba goikirana asechinseme cho iliokorwa esko yabo yomoelio korinde nigo amayanda abwatanse
Chingaki omorugi onyagosira Asnet Cheruto arekoerera emeroberi okonyora babekire eriogotinyia enyomo yabo nonya nabo nigo ariira yokulinda abana babo asenchira endonge. I mourn my love, have cried until no more. I'll miss you and your love of my life forever until we meet again. I promise to make them smile in your honor. I'll make you happy all the time. We have been planning for a big day to tie our knots in colorful wedding ceremony in April 2024. But God's plans are greater. Chingaki echo boigo nigo morai bwense arwengora ya bene gochia ase amate na boigo asensengima asogosiria Kiptum nigo amotogia buna omusayo beire kagutumika ekiegwa kya yeborunge na kumanyikana asense engima sana. Pole mama, pole wazazi wake, marafiki wake, the sporting fraternity who are here, na wananchi wa sehemu hii. Huyu Kelvin ingawaje alizaliwa katika sehemu hii, alikuwa amevuka mipaka ya kijiji yake, kaunti yake, akawa ni Mkenya ambaye alitambulika. Boigo nigo Ruto aenekeria abamenyi bensemeyo korosia ebiti bye Chigosori unenchereyemo yogokinia ebiegwa. Boigo nigo aenekebuna nigo lichiko lirachikobali gwetigwa ase bunge linde kolenda chibesa che Chigosori na koenekebuna nkokora chire emirimo uboikerano. Najua mumeuliza hapa Chepkorio tuweze kutengeneza hii kiwanja. Hii kiwanja tutatengeneza. Kiwanja ya Kamarin tutatengeneza. Kiwanja ya Iten tutatengeneza. Ile ya Eldoret tutatengeneza. Hizo zote. Kwa sababu sasa ile pesa ilikuwa inatumika kwa mambo mengine tumeyaondoa katika budget yetu ya mwaka huu. We will only have matters sports. And I am going to tell members of parliament we are bringing the sports fund law to parliament so that we can amend to eliminate all the other things that were inadvertently put, that is compromising the fund in matters funding sports. Abagosolia nigo babuligwa ko bamaiso na kwenekebuna nkoligereria bale chinchere cyabo cyobomenyo eligotanga ebikoro byogosiria obugima bwabo. Nigo okoboligwa kwa rwegwa gocha ase abaiboli na baigo abateneneli be Chigosori bosegeta abasae eliokwenekebuna nko babale abagosoli ebiata. All need to be mindful of our lifestyles so that we can avoid instances like this, that in a very young age, a very promising, good Kenyan has lost his life. Tutashirikiana pamoja na pia wazazi and the coaches and all the other people that are involved, the managers, they should do more to make sure that we mentor these young people and young athletes into great sportsmen and women. Kulende okoboligwa nigo kwa rwegwa gocha ase omowaziri we Chigosori Ababu na Mwamba kwaenekebuna nkobeka ale emerobeli mekeranu yokurwa ebyegwa gocha ase abagosori ebyo birabe biko bakonya asa matuko abosio. We are going to adjust our reward system so that it is not about just money for today, that it also becomes money for the future. And I'm asking Ababu and your team to sit down and recalibrate our reward system. Frida Kerubo, Ndizi TV.
oinomura igwense William Samoei Ruto andake okorera mangi gore amirubirie serikali aso okumonyora Kevin Kiptum na kena kibuna mangaragete Chigosori argerwa so mekorende Mr. Okindo ni mayeta ni mugwatani wa maminyoko sana koru kitale kikombinemo chomutinyo kabere ese ulimwengu engima yaberege kolera igoryo komosiria andake omunyankongo Kevin Kiptum timanyaye wikiraboni gege kiryo watikyo wateba na nje nalege kwira chinga kechi ngena ne my heartfelt condolences to the family ya Kiptum ya asili omuntu wengenjo sana tu asili omuntu wengenje se mune country. Kiptum was a young man only aged 24 years omuntu makesana na aliko bako na jirekodi mwaka yo 2023 mwaka 2025 ngewe tayarisha chiko nyoka chimbero chini oise kulige no muntu no jakuna record tu atebete ya below 2 hours karo kwaro jam nyogete 2 hours and 35 seconds no muntu ringe very powerful na ndore energetic. So as a country to harusi dio muntu wengenjo ande to korpore nene asaba mnyoki bonsipi na familia igobono na nje na ringe watebanga asaba mnyoki tigatokoro muki na twege ntoke tuma ngokora no muntu ringe focus muntu ngokora gasi yae kangana taria chali ya monyorete kanga bono ne chigold na twa ligerie umwako to irenga tokonyora. So I'm very sorry to the family and to the country. Nake mia mono sana metera manganya nteko baka gusangu gatia abo mwaziri ababu na mamba gote abuna kende gionsi Kevin Kiptum alenga nyore wetere biasara bya koro wetera maminyoko wetera bya walenga egu na serikali na abu ati kone kibuna bionsi pi kanyara kwa babi kuikase amaboko ye family na chinga kechecho andako muraibwense William Samoei Ruto ati abuna engento gyoka kira akorekane na sababu nyoki ba Kenya kone kibuna sa chimbero mono chia Olympics trabe chise mochia pario mwakoyo babuire unesiko gochiase Kevin Kiptum korenda ase faide omwanchu muriri andake Kevin Kiptum nigatagete chimbere chichie marathon omwaka bwechiri bwibere meronge bere nevere mega yo mwaka oyu koro mwaka 2018 Kiptum nigale komyaka half marathon likere kilomita meronge nevere omyaka kilomita 21 km sasa kwangana nechi record chinke sana anyalite kobaga kobwase chimbere echo kerere wonchuriri korwa se chimbero chia half marathon agaswa chimbero chia marathon yengima so mwaka bwechiri bwibere meronge bere nevere agachakara chimbero chia Valencia marathon asabere gati omo mnyokyo mutangani ochaka ne record iguru sana asabwete chimbero chuma ko 2022 chensa ibere etaikeyemo na chi second 53 kurwabu omwaka obwatete omwaka 2023 amwaka eta sensemeri ya London marathon na kamyakana chimbere chuchie marathon ndagatora akatora record yengi yagwetanirie ntangani ya Valencia akamnyoka chensa ibere etagekeyemo na chi second 25 akajana kobaka agokei chi second 28 seconds kurwabu chimbero chia bango igamnyagete ne chimbero chia Chicago marathon na ndaga kei na ende chimbero chia kamenta SPD abwate akabwa chimbere echo asekerengo gia chinsa ibere na chi second 35 asana ndanya teko baka agokei chi second cheta ntemeronge vere ne 5 mente chi second emeronge 5 anyalite ko baka agokei ko London kera chitesa chimbero chia Chicago na akabo mutanga nipi ko minyoka chimbero chia marathon inse ye chinsa ibere nentagekea yemo na asebono nigali kwariga nibosibwe chimbero chia Rotterdam kyarengo mutinyokane ne chimbero chia Olympics andake mumanyi senior nimete une record tari tu ya Kenya nensengi ma siriri bakaria bene yoko rayon CP timanya edia serja tigaire ngikera korekane nkore ngia usira wa Kiptum ne record irigo semna watebanga kurwa marathon gwetapaka komnyoka se marathon ya gweteka ko beke record orengene sigitane sana sawa mkiba Kenya se omurumuge ti marathon orengenga ya bere sigitunanye ke Kiptum chire ebe sigitane sawa mnyoki abandi batikaire sigenchu batu warukwegena kuninga wetera Kiptum kochenja gusukuru wa marathon na gusakonywa chire ko Kenya taso mwako yeta na barabo batu warukwegena kunga muna Kiptum achire kuchire ka enemi yake unuka warumo to mukisana singenju na kotonyoranga ande kuchimotongo sokonya to ngama nene ko bwari to nyato makozeri lakini bona saba ikabati rero saba mukaba ikabati rero so muri yuko af marathon yani ukwe marathon
engima na abaiga bagutesa bakumyoka hafu abaramba bwate bakariyo ko nyoranga Kiptum obaigorere njereria yugo chenje gose yuko nyara ko netire ko chinchibekire na kona barabu ko neri bakadine sana barabu ko tabanga ma to asili Kiptum abaiga torora na barabu ko nyara ko tetea Kenya kwenye gachime ado chidi kwenye Kenya kwenye Kiptum anyorere Kenya naende kwenye hapa Kenya bangi watu wale kusemenya ngo tumutuga yasemia kibuti chimedo nkocha ko bachi arenge chikitu kurasa Kiptumboni ga enkorengianga ko ne changamoto sana saba ikapati right kwene kianga elegasi erigose ekwerenderia Kiptumu kanyacha akili konya bako itabuki Bemono sana ndake bali bagoturikira mwana gitama minyoko kinga kiechecho niga goteba buna koro kwa Priska Okindo timanyanda kenige vekire usene kene konda teba I thank my husband Mr. Okindo because he has mentored me more with the knowledge dealing with athletics. Naona mimi pia nitakuwa na mwanafunzi wa kupeleka county because of him. Pia mono mwanchi. Demo tembia mono so okobwatirie gepindieke nale aggressive no muntu tete komanya ekarongo chinatweni abana bali nwali na nje bono at least na motebiringa ze skulu yawo nande nongo tureniria ne skulu ya no tubwate skulu ya ikoro kuna ramo girls hills so kuna milima so mostly wana train pale so mbia mono naye bwaterera onyore go konya abana bali bia mono manche mureri bagambire gwetere TV korende bachokora uchinyomba yande korende mbia kona sana mbia mono kwenda kovati ya TV Madam Misokindo Madam Priska mbia mono sana kono chinga kechine metwa sangira mange korutwa gachaito kera boniga arengete Chigosori korende bono tuko murekera Chigosori chia mache mumbu negatwa bwate Chigosori chia UEFA Champions League andake round of 16 Chigosori chia rekosori gwense meria entunde ntangani gose first legigati yabo Chigosori abiri yokwane rumono sana negosori yarenge ya team ya Arsenal